Daj Bože da radi mikrofon. Zdravo svima, evo nas još jedno, i vi gledate kanal Master Ekipa, evo nas još jednoj epizodi. Moja mapa, valjda 5. projekat, ne znam tačno. Da, vjerojatno je 5. Evo kako se ulazi u moj, ovo bi trebalo da bude Yakuza. Vidite, tu ima nešto malo kada izađete tamo, ovo treba automobili, motori ovdje. Automobili isto ovdje i tamo se do vrha, bla bla bla. Kao što ste vidjeli većinu na serverima, tako to treba sve da bude. Ovako, ja sam zadržao mapu za ne. Tu imam, kako se sad napustiš se čeveći. Uba, isto i s ove strane, možeš mi tapljivat bune. To male željke, to isto i malo zvuka. Da upalim muziku. Pa samo sekunde. Ne, nije dobra muzika, ali dobra. Ide. Evo. Tako seta. Da izdrži vetar, muzika za uši, ritam kiša koja pljušti. Po beogradskom asfaltu te legende nastaju. Te cvetaju kod tikve dok u najbolje ne stasaju. Godine nikle u svakom gradskom naselju. Do zvezda su se digle, ali pamte sve odakle su. Sija sunce kao zlato, siju nam bacamo hrabro. Znaj da u Beogradu danas je dan za pobedu. Sija sunce kao zlato, siju nam bacamo hrabro. Znaj da u Beogradu danas je dan za pobedu. Mi smo ta ekipa što se kapira u pokretu, ratija po kodeksu, matira u potezu. Mi smo ta ekipa sa znanjem u posedu, dogovor u pogledu, dovoljan za odluku. Kad nas emocije nose i kad brige nas love, to je poenta ekipe, svi nas znaju po tome. Svi da pamte šampione, koji pale milione, koji ostavljaju srce dok u borbi ne izgore. Jer tako smo mi odrasli, baš pitani Spartan. Jedinstvo nismo imali da postali bi najbolji, da ostali bi besmrtni, nismo se povezali. Sebe smo se odrekli, tako smo se spremali. Ajmo ruke sada gore, jer je narod ovaj stvoren. Sada zove podri one što za boje gore. Mi smo došli dovde, da ostvarimo snove, da zapalimo more, sve vas dignemo na noge. Naša misla, ideja, nek nas sija kao baklja, svi zajedno sa nama, jer odavde nema nazad. Sija sunce kao zlato, sviju nam bacamo hrabro. Znaj da u Beogradu danas je dan za pobedu. Sija sunce kao zlato, sviju nam bacamo hrabro. Znaj da u Beogradu danas je dan za pobedu. BG 011 danas je dan za pobedu. BG 5-1 danas je dan za pobedu. Ekipa nas se spreda. Eto, ugašena muzikica. Ovo bi bio kraj naše klipa, moja mapa, projekat, yeah, motherfucker, fail. Uglavnom, završit ćemo, odakle smo i počeli. To bi bilo to! Vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao.